Serikali ya kaunti ya Masaku kwisila kwimuvya wa kisomo ni akulia amwe mateti alamethitwe na mutuo wa kulikilila mauthuku ma serikali na kueta uteti maunduni ma kisomo maekane na mutuo usu nundu mawalani alamethitwe maitoyerwa ni serikali ya Masaku na muno muvyani ni makuete uniko kwi amwe kana enenthi onthe kwa vamwe ubi ukavindani ila manyigwa alamavaniwe kulika masomoni unguwa walani wa Machakos Youth Service mwakani uyu mavaniwe kulika masomoni aya matuka 19 mwaini uyu Minister Dr. Consolata Mutesia aiweta kana walani uyu ti wa kulikwa siasa indi ni wa kutethesia enenthi ma Masaku aikulia enenthi maiketikile kwaua na ndeto cia uteti. Daniel Mwongele na mauvu. Minister muvyani wa kisomo Dr. Consolata Mutesia ndane na vanza wa ofisi wa kisomo kauntini ya Masaku ni walesekana maundu onthe ma kisomo ni malete kuvetwa uteti na weta tawalani wa MYS nutethete vanene amwika kauntini no na teti mailete kulicha uteti nundu amwika ingine methito maitetheka ungwa walani usu aningu makulia maike nundu nititha ati nenganite official communication kana official dates kwiko ni kulicha siasa kindu nikitailolitwa siasa training ya mwika kana ya youth gavana wabina waambiye ti kindu cha olitwa siasa ni kindu cha koswa ni andu maituma Masaku na wito munene webina ni wathingila kana mwakani umuvaniyo kuosa maniwa na mwika kuma kauntini no ngili umwe na maana 5 alama vaniyo kulika skulu na tuku 19 mwaini huu na weta kana asiini mailite kuwetela mautumane kuma kula kwi serikali mwaka ulo na abitie tunosete siana ngili umwe kana kotwani itu ina siana ngili umwe alama na aminie na magraduate na mane wa equipment sia kuikwiye ungamia mwaka ose anila si tunosie ni siana ngili umwe na maana 5 alama uriport matuku asu 19 na ni makulia amuika asu matuku 19 Monday maybe katene na numu thosino watu that yosana maika asengoka unika na ngoka uke nundu masomo maambia muthenosu matamina intake maambia na masomo mo kwa muthenosu kila momose a make sure ni woka osie sia court tu sika report matuku 19 ma January mweyo ya chuma kiyake ngichukite niwese ana isusi report ku musini wa Masaku ndini wa college la itu yita wa ATC na ni makule mai report Monday sia matuko 19th moko na personal effect kana osindu sio sia kawaida sia utumia tataulo o toothbrush toothpaste moko na twindu twa utumia onuwe wona wande na uthuthia amwika kuendea kwikala mituo ni misio na melu ndaweta kana silikani ende na kwikia maoni yangi makugelia mikale yo kusela muvyani wa kisomo no lawa mathau. Daniel Mwongele, Mutungo TV, kuvanza ofisi ya maundu ma kisomo kauntini ya Masaku.